Assalamu alaikum. Бишкек хабардын көрүүчүлөрү, дагы бир жолу кайрадан Авторынөктөн салам жолдойбуз. Бүгүн 2020 жылдын 30 августу Авторынөк Бишкек Рио Муна базары немет унааларды көрсөтүүнүн биринчи бөлүгүн баштайбыз. Биз менен чогуу болуңуздар 10 мүнөт бою. Биздин каналды биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуздар, анда каналга жазыңыздар. Биз көрсөтүүнү баштайбыз. Passat D5 Plus автоунасы кызыл түстө турат. Жылы 2003, 2 объем механика. Долларга эсептегенде $2500. Номери 707 46 47 29 деген номерде турат. Audi A6 универсал автоунасы жылы 2002, объем 2.4, коробкасы автомат, расход 10, басы 3.9 сурап жатыр. Номери 553 608 604 деген номерде турат. Audi A4 жылы 2003, 2 объем, коробкасы автомат бу? Соңғы эсептегенде канча болот болчу? Соңғы эсептегенде $4700. Негизги долларга эсептегенде 4.2 сурап жатыр, бирок азыр боло турганын сомго сурайбыз. Номери 703 63 57 85. Оңаладан не кылыш керек, айдаш керекпи? Только айдаш керек болду, аже нештеге кылбайсың. Только айдаш керек да? Канча болот болчу сомго эсептегенде? 3.9-га берем доллар менен. Доллар менен 3.9га. Майын алмаштырган, мотордун майын алмаштырган. Коробка мотордун майы алмашкан дейт. Mazda 6 автоунасы боз түстө, жылы 2004, 2 объем, коробкасы механика, расход 7.9, сомго эсептегенде 270 000 сом, номери 707 01 33 55. Болуш канча болот сомго? Сомго айтсаңыз канча болот? Сомго. Сом менен бе? 260 көрөм. 260. 260 000 сом деп. $124 ПТшка, жылы 91, объем 2.3, расход 910 нет, коробкасы механика, 175 000 сом. $210 мерсті көрсетеміз, жақсы болды, жылы 2000, объем 2, компрессор, сыртына қарағанда жақсы болды екен, AMG оригинал өзінен титанскаларында тұрады. Басы, айтылыш басы долларға есептегенде $5200. Mazda 626 универсал автоунасы жылы 93, 2.2, коробкасы механика, полный электропакет. Азыр ээси биякта турат. Болуш канча болот? Токтой турган болсо, реальный клиенттер болсо 200 000 сом болот дейт. Номери 553 33 57 66.
124 ешко. Жақсы болды. Жылы 94, объем 2.2, коробкасы механика, расход 7.9. Басы долларға 3.8 сұрап жатыр. Номері 0599 97 99 деп. Şu қанша болады екен енді болушы? Audi A4 автонасы жылы 2001, объем 2, коробкасы механика, расход 810, $4200 сұрап жатыр. Номері 558 17 04 84. Газ менен жүрген вентоны издеген мекендештер болса, мына көріңіздер, газ установка болған. Жылы 93 18 коробкасы механика дейді. Расход 8.9. Негізге өзінің басы 190 000 сом. Номері 0703 00 27 00 деген номерде тұрады. Passat B3 универсал. Жылы 90, объем 1.8, коробкасы механика. Рол гидравлика екен. Негізгі өзінің басы 105 000 сом. Қанша болады екен? 90 000. 90 000. Бола тұрған. Номері 0709 66 25 89 деген номерге çalasыздар. 90 000 сом. Passat B3 дағы бір ушында универсалды көрсетіп кетеміз. Жылы 89 1.8 моно, гидравлика, механика, 5 ступка, 125 000 сом айтылыш басы. Номері 709 66 25 89 110 берем дейді. Golf 3 жылы 92, объем 1.8 моно, коробкасы механика, расход 7.8. Центральный замок дейді. Жақсы амал екен. Мына үстінде люк тағы бар. Басы 175 000 сом. Қанша болады болушы? 170 беремін. 5 000 сом түшіп беремін дейді. Состояниесі жақсы жүреді. Только айдайды. Только айдашки. Только айдашки. Бұл жердің қарашын керек жоқ. Стол айдашын керек жоқ. Керек жоқ. Только Номерді жазғансыздар. 709 80 98 98. Мына үшін 80 да? Şu номерге çalasыздар. Nissan Primera седан. Жылы 2003 1.8 механика, задний камерасы бар, срочно сатып алды. Бізде соңғы есепті отады. Қанша алады болушы? болушы 2-3 долларға есептегенде $2300 болады дейді. Номері 505 18 18 25. Daha bir жақсы болды Audi A6 автонасы. Жылы 97, объем 2.8 автомат, 200 000 сом айтылыш басы. Номері 706 96 36 26 деген номерде тұрады. Қанша болады болушы? болушы 180 болады, брат. 180. Бұда тұрған басы. 180 000 сом болады. BMW 34 жақсы болды, 520, жылы 94, 2 объем, коробкасы механика, 2 объем, плита ванус, 2 объем, плита ванус дейді, расход 810. Басы негізге айтылыш басы 200 000 сом дейді, болушы қанша болады? 180 болды, беремін да. 180 болса
берем дейт. Технически бар жакшы да бул. Только айдаш керек да? Май сайын. 4 электропакет. Audi S4 жакшы абал экен, ак түстө. Өзүнүн оригинал мындай титан дискаларынан турат. Жылы 94, объем 2.6, коробкасы механика, 250 000 сом. Номери 707 49 23 92. Hyundai Sonata автоунасы жылы 2004, объем 1.8. Срочно сатып жатыр. Долларга эсептегенде 2800 доллар дейт. Номери 706 41 41 45 деген номерде турат.